This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nakajingko do umbam ka balanes lembha hakasnong maulai kala penlong ya kaseng samla maulai pelun hak arpau taduk jelio arhaja arpusan ban leji kendo yo chief engineer katanat public health engineering PHE ban pensngau bagi nong maulai ki yo tang arsin chitio na waypipe balasam hakaleng kanong ba shalong kaseng kapentep ru bagi snong ki bakamsha kata jorbha nakajingko do ki kentop nya kasnong putmuri nong pedang nong lom selai karya mots air jayur maudat baki kenton masar bat maulai mauro habakran sikilat pathai kubor uba Samuel Biam Presiden ulaong bakaseng kala ajing mut show chief engineer ban I know the way pipeline uban sam bai tangiya kasnong maulai namar baki nong snong ki kendu jing e palan ulaong ru balada ka office kamle ai halor kane kaseng kan salum da ka jealang yakin nong sensyar snong batru yakin nong mikmat pan phara jingekran hapo ka yeng dorbar thau an ka jella ka dau trai jo gani ka jomani kan du jomi ya kani ka wani kan du ye CE ka ba katung ka dikiti ka bangi pen snong kolong hadi hadi kani ka jing ing tentang ki snong mulai nomor ba ka dau ba kolong ba ka snong mulai jo ni thui phi kani ka habidi ka house connection ne ka mulai ka yo tang arsin sitio kat bagi wiwi kisnong diberi sebar kisnong mulai aki yo bros tio dar basket badmir te henry kat bang pipeline beri uju ka baya ka pipeline diberi sepok mulai ki penduna sepok mulai ki penbun segi wiwi kisnong ngim te halo kono kono rir ka ik dawo pelong iki bakin penduna kumni de halo kini kono rir bar pun ka baar kolong ba kisnong mulai ka kisnong ko he ka house connection ka ba ngilakmi ti aslam ba kisnong kisnong gilak pesmo bahaya kini ka house connection bahadu mentan nomor kan dalam maklai matlas ka kisnong bihajar ki kisnong ka kendai spak kendai penjol kendai kum tak tertel nadu kata kapur kemudian shoot house connection te habangi man ni kendu hani ki ai taw baka jingduna pala joko rengi ko itu anda habangi lawa habangi lati nya ya kene kam kolomba lada kadang kejing ai kejing sam ni ko belong renti ni komulai buat house connection ru kinjo lomba kejing poi renti joko hante hakwa katok jongi ke badan hakwa joko PSC ke badan hakwa moro ante hari na kada jingduna joko ka pelong bagi no monga kimyo ya ka house connection ru bar kata kejing pendana ya ko ru kolomba hajaka bangin yo ala ko boyo kibe ki pendana lingi ki penbun sawai de halau ta kanong rim ngi yo tang arsis dio bagi dan ru ki jaka lagi bagi snong nei thui pi ke ba myo ti kana ko de gidan ka tu kan ni snong ke bangilap de jang smart ke ba ki yo tak sin dio dan ki khap ke mi ro ko de halau kan ni kanong rim tak singi lawan ban keren dak wasai ba lada nagalian ke department kim sim khai kan ni kama ni merse ba personal show me de jangiru bo unkran ni kan ni hadu assembly de kun kini ing nama baling ni haban personal kan ni maka de jeng kap dapat ba lada ki wiki snong ki blok sabar snong ma ki yo mau pi mau lada persai benne yo poho lengi ngim yo ani sui pi ka daw ba sakoi paru ka pen mong ngi ngom la ka lomba wadi ka pai wadi ka ni ka jeng ka pai ka bagi ki namo la ki jusir ti ba lagi yo kana tang arsin stiur ne ka mat prasin hak si prasin ka si banairo hari ka jing sir ka bai kalau ti ba ki namo la ki sir bai hari ngitip ba kini kisnong bersabar kisnong mulai kisiu kecu hi kecu hi ka among ka kisiu ka mulai reki ki yo umpoh hukum kan hidup mentia ngai balada ka ka pohu ki ka house connection ka pohu nei bat kinong sawai jom tingi beriu ki ba adanya ka house connection ru kin yo lang hi ka ni ka ka ki yo lamba ki trayeng lada ka kawan reti takani ka dikejek personal jong ibat mengilakran sai menta lada nakaliang ka department nakaliang ka office hi kimsim kha ka ne ka ki masing si ba ko kalat kata ka dikejek personal ko jong ibat ban nakalian kejong ECE yang ba sakot no in reply no yagi ya kene kejungan kendu jong i ada ka city but in sakot sen ya ka meeting na kota berpendek ya kene ka jong snong mola ha yong in suthu jong snong mola te henry mentang yong ba ken sesim khia ya kene ka mungkin ya up ya kata ka city kan kalau kumno ban in up kata ka jong khat jong ki ka dan em kata ka jong khat ba la kim lam pun urlong tang bersih nama gugun kinong lam snong kitip ya kene nama lada bersirkulit di city ka ba lada wan kong personal ibu gun abat kinong khmat jong snong mola ru ameli am dising lada personal ya kene tenginget skam ba kene ka kam kon urlong ban ngi up stang ya tak por ba kilan em urlong nomor ba moi pinggim pa ba kalau parsal kene ka komde lada sekwi snong ba lom dak snong sabar snong mola tang na kada ka jong tuklan jong kinong khmat ani ki han ki yo ho longi tang na kada kon persor lak sulia siliang ingin melang kerja kata tengi kwa ba ka kam kon urlong ngilawan nak leti kepada ngilawan on table tengi kwa kam kam pan kon urlong na ta ka jong kam jong molai ban kwa hiru ba la kum
nu kena mulai kan orlong nak tani kejun angnut dan kena sama mulai kena banyak kan house connection larang ngilada pressure ki ba kedi ban thau kelak nanti ba umwan du wi pat fight bolong thik seperti tanam tak kena mulai kena ba kena mulai kan poho dia mentang oi pi badang nang slap ni ko ke pia karena saya pot telang ngidi banyak enjoy lah tunjuk banyak lah kata kedi kejun yang kejun angnut kejun ni ba ngim pa ba pi mo depan ni ngim pa ba kan pasal ni kam bolong lah sekali pakisna udah nu tau pipeline bare umin pipeline uba bopoy hakani hangni hapo akilanya hakalanya assembly de nak lembang tau pipeline udun ka tiket lain bukan haban install thamai jadi ko aba ko ke ba wan hangta kadi balong rangkat lang ba kasno mulai kadi banyak lang kejuk distribution le si kan lang khambun nama population mulai ba compare begini kasno sini seneng nganget ba kasno mulai ka kham lang double banyak gitu de lembang ta ki om bakin solve ka problem lembang jong tau pipeline dengi hendak ke jeng angnut ke sini kalau kuat ba ba unwan separate pipeline bahkan mulai kan lang tik na way kan ni meeting kita sahabat hina kali ke department bagi saya reply saya nama orang reply saya ingin kita reply yang dari city ingin up community saya tu tanya kata suah pada kamdan tengi bersih ba pada day person dang kam ban hak ban lum milang yakin hilang nang sensar senam kira mas nang jemi ani nang wikmat dan lewat dam ban penbor ripat ba ban dan lang seni ban ya pensoi kan niru ngi bersih ngin hak ban dia kata nama ketika interest jengi jang koi pokoi kalong yang kelas tu itu ketika basic necessities jang koi pokoi kalong yang jang koi pokoi kata ni ketika em ada polar hi bana ke ong lalu nu hapo ke aipor ngi ke ong aipor tang artayo le nilai tayo ingin apa kata Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya